ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا یا برنامه پانوراما چارپل ایشف ازو دیشه هف کاری خواه محمد سلیم ایزون امی بویرین روژه بوارا بنرخینن لی یا گرنگ اوه که هون به پرسی خواه به تیبلی خواه و به اوکی خواه بشتاری برنامه بنک و برنامه دولمنتر به دیم برنامه ما ایشف ده گلکی خالین گرنگ هنه امی وانا یکی یکو حتی که هم بکار وقتی ما تیر بکن امی بحثاوی بکن و از جبو که سلیم بیزم جب خیراتی ایوارات جب خوش و هم یکسر که هم یکسر کبنه نو مجاری خواه مجار گرینگه و روجا دیروکیه مجار هم گرینگه هم گرمه هم گرینگن هم گرمن هم بجد چار پچه سرانسری کردستانه گرمیه کی هیا امی وانا بحث بکن هر یکی جالی خواه کچه هیا تیدا پیشی هم در باز ببن بیجن اوا سه محبوب کل ترکیه پیواجوه کی کد گوتن پیواجوه امرالی و باخچلی هبو ایرو گیشنه حتی ها گوتن ها ایرو حاصبه اوی عبدالله اوجالان بیانه خود درخب عبدالله اوجالان بانگه کی بکه جبو پکه ور حاصل ایرو هم گیشنه ایرو عبدالله اوجالان به هیئت کی که 7 کس پارلمانتر و اندام دم پارتیه 7 کس چون به داویه سردان عبدالله اوجالان کرن و عبدالله اوجالان تشتی که آواناجی چاورید کرن بلکه من زنبو بلکه دولت ترکیه زنبو بلکه هنک داری دوری دند زنبون لرای گشتیل کردستانه براستی حتی هنو زنبو کده چه ببه مدید ایرو به لترکیه لوتیلکی او هیئت خاطر لوی بون هم به کردی هاتا خواندن هم جی به ترکیه هاتا خواندن جی بالکشه که هم دبینه که مدید دما که به کردی بیان هات خواندن جالی احمد ترک و همه تلویزیون ترکی دنگی خود برین که کردی نبیسن که کردی کس اخافتنا کردی نبیسه و باشه دبشا ترکی دا او که خود وکرن اما بخواه معنی که دده وی داخیانی که ترکی آلیه ترکیه چه قصه لگور داخیانی که عبدالله اوجالان هلبت جبو کردات شتاکی نخواستیه دی ساجی اوانا تحمل نکرن تلویزیون ترکی تحمل نکرن که بشا کردی زندی بدن وشانین خواه همه یکسر از بیجم ده بانگ عبدالله اوجالان دا تشتکی که جبو سرخوا بونه رد که فدرالیزم رد که اوتونومی رد که ور حاصل تو ستاتیه که جبو کردان نخوازه هر وقت به 1000 ساله 2000 ساله ام به رابونه و آنها جی دیسا دبی ام وی گرمای وی براتی وی اوکی ام جارکن زندی بکن د سالیا دولت ترکیه دا اما دیسا از بیجم پشتیوان اوکا از بیجم که پشتیوان آگاهداریه که مدda پیش اوکی از بیجم حوالی من که سلیم که لباوی چه هنه اما به هفره پاشه باخته سر چاواکک میرزا راستی وک تگوت سیمه زیده ترکو همو کرد و ترکیه دا و قنالین تلویزیونی بگره پسپوری وان و روزنامه وان سیاست مداری وان و مسئله اردکن و عبدالله اوجالان اوی چه بیجه و ایرو نهایت بلی بو و وقت گوت عبدالله اوجالان بیانه که یک صحیفه چهار کازی یک صحیفه بیانه که درخست و هات خواندنه براستی گلک تشتاک و مرف بیجه شیروه بکه دوی بیانه دا هلن اما ویا بهلن دوراره اما تشتین چند نقطه مهم هم سر بسکن پروگرام همه هم عالی وقتا و هم جی حدیثه نوی هم اوت نکن
enek xalên mühim bo Kurda çi başî em servisatini. Yani berî her tiştî ez dikarim bêjim ku yani çava PKK wexta ava bû 1778 manîfestokî derxist bû wek Rûnûş manîfestosî bû. Tabii tiştên mezin têda hebûn, daxwazên mezin têda bû Kurdistanekî serbixwe heta yekî têda bû û Kurdistan hebû, milletê Kurd hebû, xebera xwetayînkirinê hebû. 78 heya îro çend sal dike ser da jî ji 1984 heya îro şerekî çekdarî heye. Tiştî 40 sala eger ji manîfestoya PKK jî bigire 5 sal dibîne. Îro tiştê ku me vê beyannamê da xwend li gor dîtina min îca tersî vî manîfestoya îflasê bû. Yani ne mesela xwe rexnegirtin bû. Têda gelek tişta da PKK Abdullah Öcalan dibêje wek înkara PKK wek artık ömrê xwe jî kiriye û derketina wê û çawabûyê ew aliyekî de lê wek manîfestoya îflasê ye PKK îdeolojîk û siyaseten bi paradigma xwe îro îflas kir ev belge tescîlkirina vî îflasê ye îflas manîfestosî li gor min têda ji bo Kurda tiştekî berbiçav daxwazekî tuneyî tenê Kürt realitesinin inkar edilmesi tespiteki derveyî ji bo Kurda tiştekî têda tuneyî lê derveyî da dîsa di gorî dîtina min ev belge ev yek ripel beyanname Abdullah Öcalan tescîlkirin û qebûlkirina siyaseta devleta Türk a sedsalî ye. Devleta Tirkiye ser çi esasî avabûyî mesela Kurda çawa mêzekiriye, înkar, asimilasyon, tünekirin, serviya ew belge de aynı tiştenin dîtinê devletê min tiştê ku devlet dixwast û bi rêya devlet baxçelî da gotin û ew pêvagî da destpêkirin diliya wayî hate qebûlkirin û ew belge ev e dûr û dirêj ne hewceyî meriv ser bisekine yani berî her tiştî derketina PKK sebebê wî bigire û heya netîcê wî şerî hemû tiştekî dibêje ne cîdanin ne rastin derketina PKK bi işte sosyalizm û real sosyalizm û tiştê dinê girê dide lê estê xwe ji bo ku Kurd milletekî bindest bû Kurdistan welatekî kolonî bû tu heq huquqa Kurda tu nebû çi qas derketina PKK da fikr û senaryoyên cuda hebin jî lê derketina wê ji ber ku Kurdistan welatekî işgalkirî bû kolonî bû û tu rêyekî dîtû nebû wek rêxistinê dî ew jî derketi îcar hereketên Kurdî wek berê jî paradigma PKK da çi hebû aynı tişta dubare dike wek isyan dibîne û wek PKK ji wan îsyana a hêrî bi şiddet a hêrî dirêj qebûlkirine serî heya binî aliyê dinê da înkarkirin na PKK bixwe ye yani
خو انکار کرن نه رخنه گرتنه خو انکار کرنه پیواجو لو ماجی تشتی کو دبیجه لگور داخواز دولتینن تنش بو کردا تشتی کو ایرو بالکیشه yani Kürt ser bisekinin gelo tu devlet naxwazî tu millet Kurdarak millet kabul nekî tu ji Kurdara statûkî nexwazî ne serxwebûn ne federasyon ne otonomî heta bi gotina di vê belavokê da beyanamê da kulturalîst nasname jî naxwazî ji bo çi şer kiriye û îro ji bo çi şerê çekdarî dikî ji bo çi bi 10,000 xortê Kurdan gencê Kurdan jiyana xwe dan şehîd ketin axa Kurdistanê da ji bo çi 4-5,000 gund ji ortê rakirin ji bo çi 4-5 milyonî Kurd muhacîr bûn ew zulm ew zordarî divê îzahkirina wî tu çawa bikî ji bo çi û ji îro şûn da jî madem tu dewlet naxwazî madem tu otonomî naxwazî madem tu statû naxwazî ji bo çi tu çek destê xwe da bihêlî şerê çekdarî bixwazî diviya da li gorî min eger PKK, KCK hemû grûp derdorên siyasî legal ya jî illegal bi ev dîtinê ra be bi çerçeva beyana Abdullah Öcalan qebûl bikin wê çaxê rast e lazim e ku çek berdin lazim e ku PKK xwe fesih bike ev çerçeve ku Abdullah Öcalan di vê beyanê da daniye viya misoger dike li gor vê çerçevê rast e lazim e PKK xwe fes bike ji ber ku derketina wê bigire tiştê ku kirine ne rast bûne û wek înkara wayî û dem hatiye ku îcar dev ji viya berdin loma eger hatta dem partî jî di vê çerçevê qebûl bikin çawê makul e rast e ku PKK dev ji silahê berde û fesih bike ev noxtakî berbiçave evê dî eger tu wiha nekî ji bo çi tu xebat bikî hemû tişt hatiye demokratîk metod her tişt bi rêya demokrasî hal dibe û Kurd û Tirk 1000 sal e birayê hevin temaya hesas wexta wiha be wê çaxê tiştê ku ji îro şûn da PKK bike tune bila xwe fes bike û çeka berde heta derecekî ji vî evê Kurd xelas dibin yani ji bo çi xortê me bibin çiya ew bikin loma di vê pêvajoyê da hinek tişt hê ji me ra nezelalin em naxwazin wata tiştê destê me da tiştên konkret verî tune bin meriv zêde tişta bêje jî ne rast e lê em dizanin ku binî da li hevdîtinekî dûr û dirêj heyî bazariyekî dûr û dirêj heyî li ser çi esasa li hev kirine tiştê ku vê beyanê da anîne ziman dervê wî çi tişt henin vana em nizanin mesela wek nimûne li ser Rojavayê Kurdistanê çi hatiye peyvandin çi heye bi rastî PKK hêzên xwe ji Kurdistana başûr bikişîne tiştê wan têda kekên pêşiya ku em biçin Rojava û Başûr ez dibêjim ev beyana Abdullah Öcalan ji aliyê Abdullah Öcalan va tiştekî nû nîne yani eva çendîn sal e tiştê ku hepsê da biya û heta niha ev beyanê Öcalan car bi vî rengî tê rojevê
لبیجن افقاسا گرم نبیه لسرناتی آخافتن یا جی بلاو نبیه نکتیه او کتی وقتی رو اف بیانانا برده همه لجبو کو رایا گشتی کردستان یا گله کردستان لگل خود بهلن جالیه دنه و قندیل و آلیه دنه با آواکی دن بیانات دانا خورت کردات برنچیه و دانا شرکرن لی اول دمک دریجه کو پارتی و ریخستنی کردستانی جپکه کرا دویجن او شر کتوتی یا او شر چکداری کتوتی کو لباکوری کردستانی هر چند لگور سیاستاوی ناوندا شرعی او کی باکوری کردستانی بود او شر چیه کتیر باشوری کردستان درندن او شرها که اول چندین ساله وقت بگو پارتی و ریختنی کردستانی دویجن اول ند برجماندی کرده دایه هر وها اول برجماندی داگرکر تایبت برجماندی دولت ترکیه ده که به همه اول ایریشات بسر نه تنها باکوری کردستان پرچه دن کردستانه لباشور روجاوا و او که وسانه اما چندین سال لباشور کردستان شر ترکیه بریوه دگوتن اف شر ها نل برجاندی کرده دبی پککه به او بی شر برده کس دعوه نکرد و پککه خو فسحته که لی مثلا چکداری مثلا شر چک دمکی دریج بود خواستن که وره سکنان هر واج بود دولت ترکیه بانک دهاتا کرن که شر چکداری اما 100 سال شرط که نه سر نکته این روزی سر نکته اگر خوازن تشتکی بکاربن داینورته کل هف کرنه کی با آواکی مدنی ببه دکارن رون سر ماسه به هفرا هم آلیه کرده هم آلیه ترکه باختن لیلی به تایبت اف شر ها که راوسته شر چکداری راوسته که عبدالله جلان بانک که جپکه که شر خواه راوستینه اما تشتکی دجی دایه تبی ارینیه ده برجواندی کرده دایه لی مثلا دنه که عبدالله باست که ده بیان خدا دویجه مثلا دولتون و اولوس و نتوه و اوا وقتی بوری اوا تزنینه اوا جی تزنینه 20 سال بری با حتی دی تشتید بجه حتی آنها اجابه ایرو وی راسونل کریه وی درخصیه پیشی وی اشکره کریه شرها گشتی را و بفکری دولت ترکیه او جو کرده راجی دبیجه جو کرده راجی دبیجه ایرو پیدا دوی اوانا نراستن دما نتوابونی درباز بیه دما مافی کو نتوبونته کو جملیته او کاسته اوانا ایدی جورتی رابونه ورن بهبرا بهبرا جو دولت ترکیه کو بهبرا باختن و بهبرا ببن یک جو دولت ترکیه به دولت ترکیه را ببن یک و ام د بیان اوی دا باشه تو باور دکی کو کیتلا پکاکی بله اوین کو بوارانن يعني بك جريلا بقرة حتى كو ايكو رياخو ددن بارتيين وان اي لغال وك دم بارتي ايرو هذه كتلة چقاسي باوري بك يعني وي تشتي قولي بله كيك سليم دما هاي ده حتى بري لديار ذاكري ما وان بلاوكيش بو زمان بلاوكير دکولان اکتا چون یک خورتکی دکاندار بو کاسب بو دستی مگرد مبره هندر و جمن پرد گویا اوانا مالا مخراکن اوانا متخابینن و جارکن مدبن تخنه بن دستی ترکا جاردن او تشتی بدلی که حتی نامه دایه مینا که چواب در بیهوات چیه زاری ما برادای مرنه خورتی ما برادای مرنه یعنی خورتکی کردکی که کاسب بود او که دا و گلک کسی و ساشی هنه که آنها اگر آلیندن کردستانی بکاربن دی شیروی باش بکنز بو گلی کردستانی تایبت با کوری کردستانی دی او کیتلا که رای خواه که دنگی خواه که او که خواه دا وانا از بکارم بیجم که حتی نوی نبه دیسا ده
سیوی چاروی به رای خانه دن وانا یا جی بوان رو نبن چونکه او کسی که زار خواهون دا کرنه او کسی که مال خواهون دا کرنه 12 میلیون کرد موانا 12 میلیون چونه کتنه متروپول ترکا دوی دا برچینه تعزینه و لبراجی بوا خلق دیسا و حمید برچین سوقاقا و حمید بدلا وی تشتی دیدن بدلا وی شری دیدن بدلا گوتن که حتی هات گوتن جبو سرخوابونا کردستان جبو مافی کردی دیدن جبو دهاتا کردستان نتوا کردستان ملیه کردستان جبوی مشار کردی جبوی اف قسم بدل ده لی ایرو کنوار جمرا بیجن ولا مدب جوان تشتا بردا دمای بوری دی اف تشنما که ام بکار یا جی درو دورندن کردستانی که بکار بن وی شیروش خلقی را باش بکن پارتی و ریخستانی کردستانی که بکار بن وی او کی ببن گرسه را از بیجم دی گلکی او کی خوون داکن دی گل بیا قبول نکه دی گل بیا قبول نکه لکان بنرن بیجم yani marif ser evi bisekine gelo divê pêvajoyê da yani kîja taraf henin tarafekî xuyayî devleta Tirk e tarafekî em bêjin yani wek evekî PKK wek sê evkevî henin İmralî Kandil û heya derece legal planê da Dem Partî dervê vana em bêjin ên faktör û aktörên li wê pêvajo de ê hundirînin ê Tirkiye û Kurdistana Bakur'in lê gelo başûr devletên dinê hêzên navnetevî heta Rojava dibe ku yani hinek aktörên dî jî hebin yani berif çi qas kare bêje ku di vê pêvajoyê da rola Ewropa, Amerîka û devletên dinê heye tunê wî warî da çi fikirî? Dîtina min yani mesela başûr ez başûr ku her beyanekî Kurdî da ku daxin dibêjin divê Kurd bigîjin mafê xwe nabêjin maf çi ye maf kîjan e maf belkî wî diyar nakin wek statû belkî diyar nakin lê divê Kurd di hemî beyanên wan da divê Kurd bigîjin mafê xwe bigîjin statûyekî bigîjin ewketî beyanê wan wisa ne lê di binî da çi heye tiştek din heye tin heye em wî nizanin lê em li gor beyanê wan ji Rêza Mesûd Barzanî bigire heta Nêçîrvan Barzanî heta îro ewkê da Kubat Talebanî û nizanim evê din a yani erkên siyasî ku li Başûrê Kurdistanê ne em behs em gudariya wan dikin dibêjin gelek Kurd bigîjin statûya xwe bigîjin mafê xwe ca li gor wan her perçeyekî û dibêjin her perçeyekî rewşa wan cûda ye divê her perçeyekî li gor xwe ew ê xwe dikin mesela başûr ew e Rojhilatê Kurdistanê zêde bi ewkê PKK ra mijûl nînin ewana ji bo ewkê wan yani danûstandinê wan bi PKK ra zêde nîne belkî jî yani tiştê ku em dibihîsin heta na me bîstiye belkî hevdîtin hebe nizanim çi ye lê wek hevkariyekî siyasî wekî ewkekî siyasî ku bêjin partî û rêxistinên siyasî ê Kurda li Rojhilatê Kurdistanê ewana wek ê xwe ewana dibêjin gerek Kurd bigîjin federalîzmê li her parçeyekî Kurdistanê lê ê Rojavayê Kurdistanê tevê heve anha ewke du aliyê wan hene du aliyê wan he alîkî jê ku dibêjin gere em Kurd bigîjin mafê statûyekî xwe netewî aliyê dinê ku nêzîkê PKK ne em nikarin ha wek ew alî ji bo wan tiştekî bêjin ku ka ew ê daxwaza Öcalan qebûl bikin ya nekin qebûl bikin jî li mesela Rojavayê Kurdistanê Hêzên Demokratîk Sûriye ku dibêjin ev tev dibin ewkê alîgirê PKK ya jî nêzîkê PKK nînin nêzîkê PKK nîn ji wan ra nikare bêje helbet di daxuyaniya Öcalan da jî tune ji bo ku li aliyê Rojavayê Kurdistanê çekber bin ji ber ku li wê
روشکی دن هیا نکو پککتنه یا جی آلیگرین نزیکی پککتنه لوینه حسده هیاتی ده حسده عرب جهنه دزی جهنه نظام پیکاته دن جهنه با آواکی دن هاتیه چیکرن جبوی نکاره جبوان یکسر بیجه دبه که پیاده بیجه ولا ام جالی خوبت چکا بردن للوی او که نامنتوی جهه یعنی امریکا هیا اول 12 سال چک دایوان اول 12 سال وانا پرورده کلیه جبو برجواندی خوش بو نظام چیه خواه و هر وقت دولت اندن جهنه اسرائیل جهه و فرانسا جهه از باور ناکم که بکار به لوی بوی آواز سر کده چک بردن اگه قندیل بردجی روجاوای کردستان دبگوتنا ایبی که چک برده از باور ناکم چون برکو آلیه وی آلی زیده نه دولت در و هنه پیکاته وی در عرب و نظام کی هنه بوی نام حسده دا او کدن جبوی از رزم او نممکنه لکاره پیاده جی بیجه ولا عجی چک بردن کاچه وردن بله یعنی از tabi ez dibêjim ev pêvajo wek evekî kurmancî çê dibêjin nizanim wek denklemek û têda gelek tiştê ku neyên zanîn bilinmeyen têda henin di vî denklemê da di vî pêvajoyê da gelek taraf henin gelek aktör henin gelek faktör henin, muhatap henin, icarnetini navbera em bêjin Abdullah Öcalan û devletê da tiştekî. Ya jî navbera derece evil da devlet wek Abdullah Öcalan muhatap digire. PKK û Dem Parti derdo jî Abdullah Öcalan wek adres hîşam didan, îro jî wek adrese. Abdullah Öcalan irada meyi o adres çareseriya adresi cem Abdullah Öcalan'a haya iro digotin wan bixuj irada me Abdullah Öcalan'ı ev temsil dike le rastiye da ne vaye rastiye da vek tejgot ul gori min lazime merif bikorine ser bisekine gelek ali henin yani PKK'da gelek ali henin PKK em dizanin ku nav xwe ne yekpare partiyekiye PKK awa İranê heye PKK kesimekî bi Tirkiye re hereket dike heye PKK Sûrî Iraqê heta Awropiya wala hinek welatên Awropiya li gor wê gelek dest henin gelek taraf henin di PKK'da loma Abdullah Öcalan bi serê xwe nikare bibe irada hemûya şu nabe irada milleti Kurd irada milleteki şahsekî temsil nake hatta tenê partiyek temsil nake rêya irade diyarkirinê temsilkirinê em dizanin dîrokê da numunê wî henin rê û metodê wî henin çawa dibe ev dor û dirêj tiştekî ye lê tiştê ku dibe çi qasî realîst e teqabûlî çi dike ji bo me ew bihîme çi qasî wê cî bigire yani banga Abdullah Öcalan ew çi qasî cî bigire teqabûlî çi dike Kandil PKK KCK Avrupa û Dem Parti çi bêjin bi serê xwe pirsekiye lê tabana wan kîtla wan wek te got ez bi tera me ew Kurdin daxwazê wan talebê wan tiştê wan Kurdiye millet wek milletekî çi heqûq xwe ya dixwazin lê ên ku wek qada rêxistiniyê da ew ê çi bêjin cerloma Kandîl wê çi bêje zor e Abdullah Öcalan dibêje kongra xwe pêkbînin û biryar bistînin PKK fes bikin
çeka berdin. Ev jiyane da, di sahayê da, di praktikê da mimkûn e gelo ne mimkûn e bi serê xwe berê tiştê wa dibû. Hatta dewlet ji wara got ne hewceyê hemû gerîla ji Bakurê Kurdistanê derkevin çekevin qismekî bila bimîne. Ew bîle wê çavê xuya dibû ku çektanîna PKK nedat hesabê dewletî jî. Îro jî nayê hesabê dewleta Tirk. Te jî min bipirsî. Loma di pratik sahayê da rewşa fîlî û tiştê ku Abdullah Öcalan dixwaze ew ê çi qasî hev du bigirin ew noxtayekî ji ber ku em dizanin ku kek Selim rast e dewlet nedixwast ku PKK çeka dayne. Yani wek 2012 nîne tu zanî 2012 da got bira 400-500 hebeyû li vir bimînin êdine derkevin derva medî ku cemsê eskeriyê dewleta Tirkiye gerîla PKK ji wê dibirna wî alî ji aliyê dinê dibirna aliyê dinê lê îro rewşa statiya rojhilata navîn bi awakî din birêvatçe bi awakî din wek cenabê te jî got birêvatçe Amerîka zextanî ser Iraqê got divê hûn mesela ew carekî Îranê ji vir derxin heştî şebî bidin segnanin û her wiha PKK jî êdî wek rêxistinekî ew qebûl nekin. Amerika Iraqê wisa Îranê zor danîne ser wana ku Îran êdî nikare niha bixwe nefes bigire wek quwetekî mîna heşta şebî niha destanîne ser dibêje îlla kere xwe fesa bike zor danîne ser Iraqê ku PKK jî beşekî wî ku ji aliyê Îranê ve dihata ew kirin ku tê gotin eşkereye ve ewa jî êdî niha Îran jî nikare wî ew tî bike ji bo wî jî ji bo ku û li Başûrê Kurdistanê jî bibû problem her wa Amerîka ji bo Başûrê Kurdistan û zextekî wiha jî da li ser Tirkiye bû ku li Başûr jî PKK û Tirkiye jî êdî ew kê xwe li wê bidestekanî û awakî din Tirkiye ji aliyê aborî ve jî êdî ew nebû ku her roj teyare rake behra li wê bixe li wê bîne were drona rake nizam şer bike û filan bike bêvan bike yani ew aliyê aborî jî Tirkiye xiste ew tê ew şertana ku meriv hemîd de bahev ew kana zextana ku meriv hemîd de barhev Tirkiye êdî mecbûr ma ku bi PKK ra li hev bike ku ew dirença ew daxwazên Kurdayetiyê li Bakurê Kurdistanê wisa bike ku wî bikuje bi rêya PKK wî bikuje wî nehêle belkî niha ji bo xwe wî firsetî ku na herî helqa zayıf nihaye deme herî zayıf nihaye û aboriya wî jî ketiye û aliyê siyasî ve jî belkî AKP dixwaze bigîje cardin ew quweta xwe berê ku ji Kurda girtibû cardin bigîje wê derê her wiha Erdogan û dewleta Tirkiye xwe ku êdî vî awayê li rojhilata navîn nikare bi Kurdara ya jî bi ew kêra wî polîtîka xwe berê bimeşîne ji bo wî ev denklemana wek cenabê te jî got ev denklemana ev kana ku meriv bîne were bahev evana biye sebebê ku Tirkiye jî êdî ji ew kê devberda ji Abdullah Öcalan ra got were em vî şerê bisekne em bi awakî din vî pêvajoyî dewam bikin ez dibêjim sebebekî jê sebebekî herî mezin jî ez dibêjim ew e. Yani ez dibêjim dîsa jî hinek aktör henin ku rastî di pêvajoyê da cîwanê tesîra wan heyî PKK çi qerar bide wana dide berçava yani İran hêjî ev kawa İranê li ser PKK heye yani ya PKK ji nav xwe da bibe çend alî çend şax ya jî hinek tişta da ortak karar girtin ji bo wan zor e û êdinê jî di sahayê da di fîliyatê da hinek tişt nerrihatin yani wexta Abdullah Öcalan dibêje tüm gruplar silahları bıraksın ve hem bu grupla çekip berdin kapsama wî çiye gelo
اگر قاندیل به باشور کردستان باکور کردستان به هیا درجه من فهم دکن باکور کردستان شو چند ساله PKK وک çekdarî nemayî tu çalakiyê wan jî tunene başûreyî ev tişt bilhassa ji bo başûrê Kurdistanê bînvekirinekî rihatiyekî bîne dixwazin loma di wî pêvajoyê da Kurdistana Başûr ji Birêz Mesûd Barzanî bigire Neçîrvan Barzanî têdanin serî dadina loma min got meriv bipirse bikorîne gelo aktörên dî kînin di vîya da Başûr gayet normal e tabii ye ku bêje bila şer bêsekinanin PKK çek dêne berî hemû tişta tê hesabê wan di berjewendiya wan dayê ji ber ku dewleta PKK kiriye bahane û Kurdistana Başûr gelekî alanên fireh işgal kiriye. Lê çi dixwazin ji bo Kurda ji bo min ne zelala te got heqê Kurda dixwazin ya da ne zelala serê Kurda da pirseyî serê min da jî pirseyî bi rastî eger Başûr wek aktör di navê deklemê daye ji bo Kurda çi dixwazin çima Qubat Talabanî bêje hinek tiştine em nikarin anha bêjin misalen falan ew ji me re tarînin lê dinê em ewa xwe bidin ser evê yanî Abdullah Öcalan bag kî dike hemû grup bila çekê xwe dênin qesta wî çi ye qesta wî PKK'yî li Bakurê Kurdistanê Kandîle Başûrê Kurdistanê ye ya jî bi rojavara girêdayî ye em ê dîtin werin ser vê mijarê or dîtina min rojava di wî evê da pêvajoyê de di wî denklemê da noxta hêrî esas e hêrî girîng ev e bazarê esasen li ser Kurdistana Rojava ye û Rojavayê çawa bibe loma vata Abdullah Öcalan dev ji serxwebûnê berde federasyon otonomî heta kültüralîst kimlik naxwaze ev metirsiyekî mezin li ser Rojavayê Kurdistanê ye vata dibe hemû grup çek berdin gelo peyê de qesede hesede di nav wî bangê dayî yan na wek agadarî bitmete îro li Qamişlo piştî ew kê Öcalan peyê bi wêneyên Abdullah Öcalan em bi terane serok nav çarşîyê de xwe pêşandan kiriye. Yani hêzûyî tabii em tişta bêjin eger di bazariya devletê û îmralî di vî denklema îmraliyê da li ser Kurdistana Rojava hinek biryarên dizî henin ku anha ji bo Kurda tiştê hêrî metirsî hêrî nazîk tiştê ku Kurd em zaf merex dikin ev e vana çinin li ser çi ew kirine projeksiyona Kurda ser viyayê serê her Kurdî da ew pirseyî gelo li ser qedera Rojava çi hatiye peyvandin evê çi biqewme ji ber ku rewşa fiîlî zêde tiştê ku biguherîne Bakur di warê çekberdanê da tiştekî tuneyî mesela statûyê jî îro Bakurê Kurdistanê da ne rojevê dayî ev teorîk û wek talep tiştê dinê lê wek pratik fiîlî ew e lê Rojava rewşa de facto heye du aliyê da de facto ye 12 sal e wek fiîlî de facto Kurdistana Rojava xwedî statûyekî ye ev coğrafiyakî mezin ji hema bêje siya yekê axa Sûriyê digire yek ew de facto rewşekî heye dinê jî 100,000
لگور هنکا هشته هنکا 120,000 چکدارن و به اوکی مدرن به چک مدرن و دیسیپلین اکی انا داخواز اکی از بیشم گریه بدم یعنی او بانگا عبدالله اوجلان و او روشا دفاکتوی که روژاوای کردستان دا هی چاوا کارن درکی دا بگین هف گورمن او مسئله اساس مسئله جیه بله دوی دا وک درجی مگوت هنکی او کیوی هفتی هنه یعنی او چکتار کلوین جاره که چکتار پککی نینه چکتار امریکانه یا جی بیجن ولاتن نتوین کلوی ولاتن کلوی او کن ایوانانه کل پیشی لدج داعش خود گراوی دست پیکرن او پارچه کوالیسیونه من yani پارچه کوالیسیونه جبوی یکسر چکتارن پککی نینه yani جبو پککی لوی چک نگرتنه و لوی او نبونه لی با آواکی مرف کاره بیجه ولا پیاده دنا واندایا پیاده بخوا بیجن آلیگری او که اجالان یا جی پککی نه مرف کاره وانجی بو ساجی بیجه یک او جبوی گلو تو تاثیر کیوی که نه بیجن پککی کنگره خواه چکر و گوت مشر بردا مچک بردا و بیجا مثلا استاتیجی وقت عبدالله جلان گوتیه ام بوی پر چارچوبه هم لباکور هم جی لرجاوای کردستان ام بوی چارچوبه لیدنیرن او چارت کاره تاثیره که مزم بده لی از خواه باور ناکم که لرجاوای کردستانه پکه بکاربه وی تشتی بکن جبر ما بحث کرد هم آلیه دن هنه ای کردی آلیه دن هنه و هم جی دولتن که هم بحث کن لوی کوالیسیونن اوانا بخواه و اسرائیل جی پیدا اوانا بخواه مثلا کردی و سا با اوکه و برنادن یعنی جبو دخوازن لوی ستاتیه کی با آواکی چه ببه که کرد وقت برین اوجید بیزن و هر کسی بیزن لوی کرد ادی وقت برین نینن ادی وقت برین وقت سیاستا حافظ ادی و سا بی او نمینن محقق تشتكي جوان ربه يعني تشتكي بآواكي تشتكي شيء ببه ادي او اوتونوميا او فدراليزم او بيجن ما في بس شاندو كولتور تشتكي وسايا وين هاني كارن تشتكي بيجن لي paraleli وي باسكر مگوام در باز روجاوای کردستانی ببن چند روز بره او کنگره احمد شرعه کنگره دیالوگ نتویا سوریه اره کنگره دیالوگ نتویا سوریه چیکرن دوی دا تو کسی که وقت آلی وقت هیز وقت گروپ تنبون و کسی که وقت گروپ ناتبون گازی کرن همه وقت بیجن سوریا عربی دولت سوریا عربی و صحاتبون گازی کرن و هر و احمد شرع جید کدوی بیان خود ازیل و گوت اوکه ام پرچبونا سوریه نخوازن ام یک تنگیا سوریه یک پارهیا سوریه و وقت دولت کی سوری داختن جبوی مافن کسین وسا بیجن اتنیک و اوله و نظام چیه ام اوکه کی وسا نخوازن ام دولت کی سوریه عربی بخوازن ایجا دوی کنفرانسی دا یا دوی او که کنگره دیالوگی دا تشتکی برچاب در نکرد یعنی تشتکی وقت که بیجن تو آلیه کی گره بده یا تو پرسپکتیو کی بده در نکرد که دا دولت امریکا بو فرانسا بو ایتالیا بو آلمانیا بدناف وقت دل او دوی دا هبون پرسپکتیو کی که در بچاب که مرف بیجه والا ریکی نشان که بچه بویا لیبا تشتکی جوی در نکرد و دیسا جی وای درزی و دنا لوی و مافی فدرالیزم تخوازن مافی نتوبون تخوازن و اسرائیل جی پشکریه واند که و شیعه و درجی او که علویه و درجی دیسا حکومت و دری قبول ناکن اوانا جی جارکتن رابونه
مافی خود خوازن وک اولی مافی خود خوازن اجا دورده ایکو نها بیدنگن یا جی تشتکی کلی ری ناخویه کد جی گوتن ولا اموی کنگره قبول ناکن اموی کنگره قبول ناکن برکو دازیمه نکرنه و هم جالی پیاده و یا جی سوریا دموکراتیک کد بیجن هم جویالی و هم جالی انا کسی و اوانا قبول نکرن بدیتنا من با آواکی جی مرف کاره و داره با آواکی تیجی شیرو بد که مرف کاره بیجه تمام کرد جالی خواه بهیزن جالی خواه برریخستنین حاضرن و برا عرب جی کنگره خواه چیکن لحف بکن بگیجنه انجامه که پاشه به هفرا رونین به هفرا فاقفن که چواد کارن لحف بکن مرف کاره وسا جی شیرو بد که اگر وسا شیرو به از وجم دبرجماندی کرده دایه اگر وسا شیرو به کرد حاضرن کرد وک شتاتو هنه و کرد وک طرف هنه وک ریخستنی تماما تو افکیوان به کنگره مونگره جنینه برا آلیا عرب جی کنگره خود چیکرنه برا چیکن لحف کن پاشن به هفرا رونی کام کارن چواد به هفرا بجی یا مرف کاره وسا جی شیرو بکه yani بگمان yani گور شیروات yani دوی کنگره دا تشتکی کرد او بکن تیدا تونه بوتا بگمان لی از دیسا دبیجم yani او پیواجویا کو دمشه yani او دنکلمه دا کنسانا روژاوا هیه از پاراللیه که دنابرا کنگرا دیالوگ یا نتویی یا سوریه و تشتی کو پیواجوی که ترکیه دا به عبدالله اوجارا هاتیه مشاندن دیرک اوه که دبینن ده کنگره دا انجام کو درکت تماما تشتی کو ترکیه دیکته کره بوجوارا yani چه خواستن aynı تشتی کو ترک دخوازن ترکیه دخوازه جوی کنگره درکتن لبامن خال خال هنه از کرم یکو یکو و ریز بکنی چه درکتن بگومان تماشاوان مج وانا خواندنه دبینن و تیزانین اوا خدا دوام بکن yani لی پارلیه که سدی سد هیه کو کرد در روژاوای کردستان دا نبن خودیه که ستاتو جبو ترکیه دو تشت میگیمن ستاتوی و لگور وی ستاتوی هزین چکداری تو نبن جغرافیا ستاتوی و هزین چکدار تشتی که ترکیه ناخوازه ترک ناخوازن اون گور ترکیه دبیجن که من ترکیه دا حال کریه مثلا ایش جبهه دبی ما تحکیم کریه شخور نمایی مثلا کرد ما حال کریه و راستی جی او پروسسا انتگراسیونه حتی درجه که امرف دبینه که ترک سرکتن انتگراسیونه که پر دشوار هی ترکیه دا و آریه دینی دا جی به شدت ظلم زورداری دوام که قیوم هر روز باسقی گرتن دواری او پیواجو او کرنه یعنی وک کرد حتی دم آنینه چرچوا کو ترکیه به خود دخوازه پروبلم آوان ترس آوان روژاوایی نوما چی قاسی ترکیه دا اصرار و دیکتر دکن او عبدالله اوجلان دا شو او هی جغرافیا تونهی تعریف ملت تونهی قبول کنم ملت تونهی شرع چکداری چک تونهی ستاتو تونهی اساس تشتی بنگین این وانتشتان جبو سوریه جبو کردستان روژاوا دخوازه اوی درکبن دویا دا لوما مگوت کو دوی دنکلمه دا aktör و faktör اندنیجی هنن که امریکا تیدای ایران تیدای اوروپا تیدای وک تگوت حسده پارچه کی کوالیسیون ناونتویه
کوه چاقه امریکا دیرکت طرف اوروپی طرفن چقاسی دولت دان tam نزانن نزی چم دولت دنیا دنیا دانه وانا طرفن سوری دبه طرف دولت ایران هیجی خوبک اوکی دبینه روسیا زیده کن او نکریه یعنی به هر آوایی سوری جبر چاو در نخستیه لما دوی دره داد دیجی گلک فاکتورن دیهنن اکتورن دیهنن هیویامه داخوازا کردا نکو هیویامه داخوازا کردا اوه کو با کوری کردستانه جوی دنکلمه دا جوی پیواجوی دا zarar nemine. Jber ku ana tiştê ku zêde Kurd bakur vinda bikin ji xwe tune. Yani hatiye wî noktê. Lê qet nebe Bakurê Kurdistanê wek Başûrê Kurdistanê xwedî fîlî statûyekî ev derkeftinekî dîrokî ji dest neçe. Loma esas nokta ev e bazarî jî ser viyayî çi qas Kurd wê meselê dibînin dewlet ta Tirk deh qat ji Kurda zêdetir bir tehlike dibine o be evera girêdayî te temas kir lê ez piçekî vekim yani rojata navîn da her tiştatiye guherandin tiştê ku sed sal çêbûyî hemû rijiyayî rojata navîn da du tarafenin du akımhenin yek dixwaze ku rojata navîn rewşa ku heyî o statûyê ki heyî bê guherandin û nûva dîzayn bibe bana kînin Avrupayî, Amerîkayî û di vê mintiqayê de rojata navîn de Kurd hev evin bana dixwaze rojata navîn statûyekî sed sal e hilweşe û nûve dîzayn bibe loma daxwaz û berjewendiyên Kurda û ê ku dixwazin nûva dîzayn bikin hevû du digre ne ku ji Kurda hez dike Amerîka welatên dî û İsraîl di vê pêvajoyê da aktorekî serekeyî mintiqeyê da aliyê dinê ê ku statûkê diparêzin ê ku dixwazin sed sal berê bi Sykes-Picot, Lozanê û heta helwêşandina Sovyetê rojata navîn da çi hebû dixwazin wana kînin serî da çar dewletên dagirker Tirkiye, İran, Irak û Sûriye bû wana du hevçûn wana bilhassa îro İran û Tirkiye bi ısrar dixwazin ev statûko dewam bike loma ewekî mezin ne navbera wan û Kurda dayî guherandina statûyê da ew û Amerîka, ew û İsraîl, ew û Ewropayî tên muqabilî hev ew pêvajo di berjevendiya Kurda dayî loma ez dibêjim êdî em werim ser evê em Kurd vê pêvajoyî û piştî daxuyaniya Abdullah Öcalan evê Kurd hêzên Kurd û Kurdistanî wê çi bikin piçekî jî ka tu kerem bike vê carî. Tiştekî yekê jê ez dixwe guman dikim ku ev diyaloga li Rojavayê Kurdistanê ê Kurd Kurdî bi zanistî alîkî dirêj kir heta anî ku ev beyan derkeve beyana Abdullah Öcalan derkeve piştê vî ew ê biryar bidin kadê çi bide ki heta niha wî dirêj kirin ava gumana min e û a dinê Tirkiye ev konferansa ku niha li Hewlêrê tê çêkirin ji aliyê televizyona Rûdawê de ku ew organîze kiriye û çend ew kirdin ez dibêjim dewleta Tirkiye ev beyana Abdullah Öcalan ku dibiya çend rojê din dibiye belkî avêtî bûn heftekî du hefteyê din ewana jî bi taybetî bi zanistî anî xistine vî roj jî ku rojeva wî konferansî jî xine vî çarçoveyê em dibînin ku li wê ava du sê roj du roj ez gudarî dikim ew kesên ku dertên wan re röportaj tê kirin bi rêz nêçîrvan Barzanî re bi îro Kubat Talebanî re min diçin dibin tînine ser wî xalî serxala hevdîtinê wan bi heyeta demê re ku li wê çêkiriye û ew tê beyana kadê çi Abdullah Öcalan çi beyan bide
ترکیه بزانستی اویجی آنی کو او کنگره او کنفرانس مدستوی هدفای آرمان جوی چی از هم پاش به نزانم لی از دبینم که او کسی که ترکیه بشتار بونه ترکیه بشتار وی کنگره کنفرانسی بونه لی دنیاری نزدیک 10 کسن و جباکور کردستان جی اوانه هر یک جوان جی آخافتنه کی وان هیا مافی وان هیا باختن حتی خدا پارو ایدنه جو فلان و بیوان لی ای پارتیان کردستانی وکی پوکه وک پسکه وک حق پار مافی آخافتنه ندانه وان لوی اواجی بگمانه دوی مربط سروی جی بفکره و لی بکوله که اواج چیه سببی چیه وره زانین او پیش روزی دا درکه سبب دوستا او قطع دی بدوزی نمینه لی اواجی تیمینا که مانوپله کی یا او که دولت ترکیه دوی دا هیه دوی کنفرانسی دا هیه اگرنا او شش حد او که ترکیه جنگیز چانتاره و نظام کیه خدا پاره و دوریوله و نظام دازی تفکرنا آق پارتیه همه دلگی وان هنالوه هر یکی دو سه حب لمقابل باکور کردستان سه پارتی لوینه اوجی وک میوان لوینه وک گهدار لوینه ما فی آخافتنه ندانوان بس اسماعیل بیشیک چی لوی آخافتنه کی کرد دل کردا گرم کرد لی دنه که چواد به امیل او که داویا کنفرانس انجام کنفرانس ببینن که چیه چنینه لی ترکیه جی بزانستی مثلا بیان عبدالله جی آنی خسته زیروجی تو اوتا او که درخست و داره انجام بوی آوای وره بلا کرن و هر وقت که مگوت نو آخف او که خدا دانی بسان باختن دیالوگا کرده خواه از دیجم حتی انها آلی که وی دان سکناندن یا جی دریش کرن با آواکی که بینن حتی که بیان اجالان درکه تشتی بگیجنه تشتی ایرو به او که دا خونده بود که حول دادن که وان روزه هیئتا که هفدش بشه این شامل که به او که را باقن به هیئتا شامل را باقن ام بنیرن کچواد به من جعالی روزاوای کردستانی و آنها افقاصاره یا توزانی ما گوت شوه دوی پیواجوی دا دوی دکلمی دا دوباره دکم گلک اکتور و فاکتور هننجی لی پشتی او زانیاریا کتدا از خوازم تمام بکم که باشور کردستانی بالحصا سروک مصطفى مسعود بارزاني نيتشيروان بارزاني حتى مسرور بارزاني وحتى درجة كي يكتب اجتماع دروي واننا تدوي دنكلمي دا اوجي هنن دوي سسي دا اوجي اكتورين لي رولا وان دا خوازا وان چيه اوج مرا تاريخ بوما مراق تشتی که ام مراخ دکن اوه گلو چی قاسی برجوندی و داخوازین کردا دخوازن او مهمه برکو به هفو دور گریدایینن امرالی، آنکارا، قاندیل، باشور حتی شام مثلا برکو کرد نه مثلا ترکیه تنهی ادی نه مثلا سوریه تنهی نه مثلا باشور و عراق و اوی تنهی بوی مسئله که وی نافچهی و نافنتوی لما هر تشتی کد به سر مثلا کرده او هزین او اکتورین که هنن گروان رولا خود دلیزن ها آنی حتیه وی نقطه که داخوازین کرده و ملت بوینه کرد و کردستانی و هنکا هفو دو ناگره بگومان باشوری کردستانی جی بری ارتشتی جبو وان پارچاوان مهمه استاتیاوان مهمه برجوندی آوانه دورا پارچه دیتین راستیا باشور اوه وقتا وها به چی قاسی لسر قدرا پارچه دنی باکور و روجاوای کردستانی دا اوک هیا یعنی بریارته گرتن قدر آوان تاثیر دکه
او نقطه نزلاله او نقطه مهمه جبو کردین کو براستی وک کردان وک ملت دبینن و چاو هر ملت حق و حقوق هر ملتی هی عین حقش بو کردا و ستاتی دخوازن و جغرافیا کی دخوازن او خط و خطا کو انتگراسیون نتنی باکوری کردستان ترکیه ده هیه سراسر کردستان داجی او خط هیه دو خط هنه ایجاد عالیه کی دا او دو خط او هزن کو وان دو خطن جدا دانن رولا وان جی وان دوی پیواجوی در جدای مالسف ده ظاهری مزن ترکیه باکور دوی پیواجوی در ایکو رول دلیزه ایکو پیواجو تاین دکه PKK'yi o gredayı Suriye Rojava hesede و پیدنن başuji haya derece ki gormen xataki milli heye piştivi heji parça berjevendi parça cibovan esası hezendini devir revşe da gerek rola xu careki di jber çava tespit derbaz bikin evi çi bikin vek mi got ne peyvajoye da ne tayin kerin em takip dikin Loma em ne tarafın yani vek pardon em tarafın li ne vek muhatabın li başure Kurdistan'ı devi forume da jî eğer hinek parti hakkı ahaftini ne danevan yekî ev em he ne tarafın muhatabın em tarafın li ne vek muhatab kabul nakin devi peyvajoya freh kur اویدا ام نه مخاطبن لی وقت طرف ام خلق خورا بیجت براستی پشتی بیانات عبدالله جلان جاره کی کس دکر کو کردین کو خطا ملی دپاریزن ایدولوژیک پولیتیک اوا خودا کامپانیا خودا خورد بن اوین کردستان ولاته کی کرد ملته کینن و چاو هر ملت حقوقی واهیه ایواجن و خورد بکن دانو ساندون آوان خورد بکن لما اگر هر سه پارتی کردستانی بشتاری وی فروم بونه حوله و ناو خدا براستی اتفاقه که خورد شکن و در دورا خرافگن زمین رشتی او بیانات عبدالله جلان ایدولوژیک پولیتیک زمینا PKK و hatta deme Bakure Kurdistan'ı و Türkiye'de eveki derbaz bikin. Vek heyecandaneki çebe yani eku tarafın ne tarafın emriye baş takip bikin. Ku ez bixun ne baverim ku tabana dem parti و hatta tarafgirên PKK بویه وی رابن چرچوه رابن بوی پرادیگما نورانه بن لوما جی دلگرینه دا امکار بن برسی و وانجی بدن او هزیندنه دوی معنی دا جاره کی دی امرولا خوش برچاوا درباز بکن بله از باور نکن تشتکی که زیده ام سر باقتن نماله وک آگاداری پارتین روجهلاتی جی دوی فرمی دا تننه فرما باشو دا که آنها که روزا و او کریت وی فرمی دا تننه وک آگاداری و هر وقت خوازم او کمه تماشوان ما آگادار بکن روزا یکی مهه لقوسره جالی پارتی ولایت خارج کردستان و روزا شهادتا یعنی وفاتا ملا مصطفى برزانی دی وقت کنفرانس که لیوره چکرن ساعت یکا در روزا شمیه لقوسره یعنی قزل تپه همی کردستانی و ولایت خارج زینکو بکار بورن دعوت کرینه برای وانجی جه هبه وقتی دیم که تشتکی بیجم تنهیه اگر تشتک تهیه او بکه و همی برنامه بگیرن واد بیجم پرستنه منه پرسیه پرسنه و اوجی نویسان ند بیجم پرستنه
اگر تشتکی جناب تسنه بدی رز و سلاوین خوش بو تماشاوان چارپل مدیا را بکن سپاس بله اجی گلکی سپاس اوی خواهد پیشکش تماشاوانا کم که حتی ها و ساعتی 10 دقیقه داری مکرن مالاوا آواز سپاس جبو تبنیوان هبون لپرسیوان تنانه جارک دن از بیزن حتی برنامه کی دن بمینم خیر و خوشیه دا شبا من خوش خاطره